la kudadewethu angene phakathi endlini yakhe esobe sesichaza phakathi ukuthi ukhonani faka phela ukhiye wakho omkhulu kwaba la ekhaya ukaMlambo ngathi uyayicinga nje ngathi khona ukwabani la ekhaya kaMlambo umlambo uyimuphi akakaveli nekhaya kanti ekhaya yona akavela ngayo cha akaveli ngiyeza ukuthi awufuna umdonsa kahle akavelile ekhaya akakayi hey kanti wenza njani lokho uzafuna ukuyovela ekhaya akafundi la ngimazi nami uhlalela ukuthini hawu ngoba ngoze ngife phela ngakayiveli hey vele welokhuzo kanti unyuye yini welokhuzo ngempela uzovela nini yiphi siqala unyaka sa January ulindeni manje hayi ngeke lokhuzo sesikuhlanganisele phela manje yabona udumo ukuhlanganisela ayisakho into efuna uyihlanganise wena umana wena ozamayo la yebo uzama kanjani ish uhulumeni yakulekelela ngegrant yebo iyona yenza ukuthi kuzameke ehe ongitshena nifike nini la sazi u2020 ba sokunengane esazalelwa la ezutho unamanga yebo mana ke sondele iyona endli yakho no yebo unamanga lokhuzi ngempela usuka phi ekhaya kanti usuka phi ndana nje la ngako mana lokhuza iyona ndlini le yebo ikhona esaqala ngayo nje kwakha yawa ke leyo ke wasala le ngoba strong le yebo nengane engake zu4 zo4 zonke iqhamukela ehe unamanga zonke idonsa la yebo unamanga lokhuza manake ufika nini uhulumeni lapha azo khuluma udaba lweni ukuthi khona intanga nenzelayo nofika nini ish angisakhumbuli manje kodwa khona bafika banibhalisa yebo namhlanje uzizwa njani hey ngihappy kabi uhappy kabi cishe wathi ngizoba nengane lutho ngeke lutho uzothola uma subsidy ke manje uzizwa happy sisi hayibo angazi ukuthi ngakhuluma ngithini Nkosi yami hayi hey awuthi ngene ngifuna ukuzongena la ngikhombise endlini wemlambo sengena thina manje siyangena lapha emlambo hey manaki yazi masikhuluma sikude njalo suke singazi yasibona lesimo lesi ake sikhulume ngesimo esisibonayo angithi yabona nendawo kubasa yabona ngendlela ngizema manje uzoyibuza ukuthi izingane zilala kanjani la nomama la nobaba isimo nje usibona ukuthi ngempela si beyond ma usesikhuluma ngokuthi ngempela abantu bakithi baxakekile sikhuluma ngezimo njengalezi xakekiwe la usizo lodwa yikho kubalekile ukuthi wonke umuntu kuthiwa ayibambe ekhona akudingi lapha kutenda uhulumeni uyabona lesimo lesi manje makulalwa la kuzolalwa phi la makhulunywa ukulala nje kuzolalwa kanjani izingane izolala khona ukubasa ukupheka uyabona nje la kade kwagcina hayi ukuthi okwayizolo kade kwagcina okwakuyi akuyistambo noma kwakuyimili rice noma kwakuyini yabo kade usizi ngendlela oluyilona eSouth Africa ngendlela okuyiyona ekudinga ukuthi ngempela wonke umuntu abanga usafuna ukubona ukuthi impupho ikhona ingakho ngoba iyona yenza ngazuthi ekhaya kuncuba ngcono ikhona ke nasi lesi stambo lesi unokubona ukuthi now lo 2 plate ngabe uplaka nansi idaba nansi qhamuka la ugesi la nawo lo 2 hayi ngisewona uplate lo 1 plate akuwona uzani lo sewi kwakuplate akusekho uplate manje akusekho kodwa uyabona ukuthi ingozi ke ekhona ngelinye ilanga uyabona kunjani kunezingane la zo4
ingane zizoxhuma la libhubhe uyabona nje zizoxhuma ingane phela zazi nawo hey ndoda njalo kuhlupheka emhlabeni sibuye khona nako 2 plate lo kunbuka nyandaba zeingane hayi ucisha ngathi leli tafula ngifuna lapho lesa sitolo kulo ya kwapheka ufish na wagcina wabona ukuthi hayi iphi la nifaka khona impuphu kanti iphi impuphu phela usuyithuthile wayisala yebo oh ya isimo kuyisona ke lesi South Africa uzobona ukuthi umuntu usuka la umsebenzi ohlalela uhulumeni ke umsebenzi ohlalela thina siza khamuzi funeka senze lo msebenzi manje mbona ukuthi uyaphuma la ubhuti omdala akaphumela ezela Nkosi ya kanti ufuna sengithi mangilahlile lesala ifoni yami okay yabona sayini awona lendlu angithi yabona indlu ngisho yabo angithi yabona sikali indlu ukuthi ingana amamitha amangaka la nina nafunda na buka Mabili la. akhiya buka ngisuku buka indlu siphelele buka indlu siphelele indlu othe mangithe nje indlu kunomuzi la hamba khona ovele uthi bese uthi suphelele la suka khona zama ukukhombisa ngeSouth Africa ukuthi ngempela ngempela umsebenzi osilele emuva kungakanani njoba ngolokho ucizelela ukuthi yabona le impilo akuyona kahulumeni le mpi yethu sonke ngoba enye into ekhona imali eSouth Africa ayenele ukuthi singaphila nje sonke kodwa ngenxa ukuthi abanye bayebecabanga ngezinye izinto befuna kube yibona bodwa yikho sinezimo njengalezi Tswele ngivamisile lokubona lapha kulezi zinto lezi ezakhandwa abelungu nabo bonke laba ahambisana nabo umphakathi wala isigodi ngiyabingelela kakhulu sanibona nonke samhlambe ojuthi obayisibongo sibiya akukho kungakanani engakusho ukuthinta ikakhulukazi lo mkhakha sengibuke njengambuka uNkulunkulu ngiyakholela kakhulu ngasesandleni sikaNkulunkulu ngimbonile ke uNkulunkulu ukuthi cha ukhona impela uyasebenza ngiphakamisa nje mina ukubonga nakulomndeni wala ekhaya lo mntwana ngoba ngiyambona nangu lo mfana ngiphakamisa nje kakhulu ukubonga ukuthi cishe samhlambe amehlo kahulumeni ungathi angasabalala kakhulu ngoba akuyena yedwa lo samhlambe adana lesi sigaba sendle efana nale baningi nabanye njalo ngenxa ukuthi ke imali njalo kwenzeka lokho nalokho akuzokwenzeka futhi ngesikhathi esisodwa konke kodwa nje mina njengomholo osemi ngalesi sikole sisikhashana ngiphakamisa ukubongela mfoka Mlambo kakhulu nani kade nishayela lolu hlelo mfondodana mfoka Njokweni nolukhuza noGumede naye nofikile lapha bafikile engikuthanda kakhulu ufikile Mlambo ekhaya ureporter ngendaba ukuthi khona umuzi ozokhandiwa kungijabulisile lokho nje wafuthi uphinde uyabuya futhi seniyangitshela kuyangijabulisa kakhulu lokuthi kanti inhlonipho ikhona ngoba samhlamba kube inhlanhlathile nathi haya sivele simiyeke lo asize sizokwenza lokhu sengiyezwe ukuthi wasekwenzeke lokho nalokho ya so ngiphakamisa kakhulu umthwele ukubonga kakhulu ukuthi iqhubekani nikwenze lokhu uNkulunkulu uzonibheka ngolunsuku ukwenza izinto ezifana nalezi angimazi ukuthi uyiphethe kanjani noma ngakangeni ngaphakathi endini ukuthi ihlobe kangakanani okuzoba buhlungu kakhulu ngenye imini sizwe ukuthi indlu siyibhodlo kamawindi uthema udla izinto ezithile ephambanisa abantu amakhanda isikhathi esiningi usuyingenela ngamatshe leni usuyishaya ibhodlo zenza yonke lento uzosiphatha kabi ke thina ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa umuntu uyalokhuza kaphindi bengathi mina uma ngakungenzeka lento siyafica isivalo lesana sesitshekile sekwenzeke nje yonke into ephambene nohlelo ongathi ungasiza ke kakhulu lento siloku siyibona noma sithi siyindlula la sifice ukuthi ilokinje uyiphathe kahle ungathi mangabe usudla izinto ezithile uqukula amatshe usuyayishaya lapha siyithola siyimbobombobo kwenzeka yonke into ilento engase ngisho kakhulu kodwa umzabalazo owenzekile usezingeni eliphezulu unayo umakoti
ukhona yilo umshana wami hawu umbamba la hey akazevele wavele ekhaya umbamba nje woza la mshana woza hawu ulana kanti sekhuluma nje ukuthi kodwa angikaze ngibone lutho hayi akakaveli impela sigebengu lesi vela lokhu hayi sigebengu hawu kanti ngothatha umshana wami hawu nansi imhlolo sisazolungisa ke udaba yes kodwa nje ngifisa ukuphakamisa kakhulu kubonga ukuthi indlu iphathe kahle umshana wami niphathe kahle lendlu leni impela cishe ningebokuqala nalezi zinto zenziwa uhulumeni lezi igulumbana lezi ezisixaka nomuntu ufuna ukuyichuma ukuthi ungayichuma kanjani ayichumeki kodwa nakho lokho asikushaya indiva siyaphakamisa siyabonga ngoba ingcenye yethu impela ukukhuni kakhulu kakwenzeki ngalawo mazi ngifisa ukubonga kakhulu umsweli nethimba lonke nihamba nalo lesizwe sonke esikhona lapha ningabe seniyamzonda bese nimnika amagama nithi siyayiqhenya umlambo selale endini ethenitheni nimnika amaganya angacacile chaba kwethu umuse wewafinyelela kuwe nakuwe kuyeza ngalawo mazi ukanibusisa angisale sengithi angivele ngibe mfishane amagama asokile kakhulu amagama akhulunywa induna asale sithi umnyango khona into oyigijimisayo uhambisa phambili ukuthi fihla ihlazo kamakhelwane wakho ihlazo leliyana ihlazo kodwa ngenxa ukuthi lapha kunabantu abakhona abaphakamisile ngiyathemba akubona abasukile bathi esixakekile kunabantu abahambisa umbiko bathi kunabantu abaxakekile umnyango nje kamnumzana Mthombeni uthi fihla ihlazo kamakhelwane mawubona into oyibona ukuthi kwamakhelwane ayikho kahle thatha ucingo singakhulumi ngaye asikhulume ngosizo kufanele alithole yabona nje ucingo WhatsApp lokho unikeza umuntu iyohamba igcina isifikile eminyangweni bese kuba nje yilokho kakhulu nje ubaba esho nje ethi ke ayingabike njalo uthi asikakhulumi nangokudayisa asingafica amawindi esefile mase ke senisuka nenxabano ke sifica amawindi asefile kusiphatha kabi kubaphatha kabi abantu ukuthi hawu imali ngoba phela le mali yabo labantu akuyona kahulumeni akekho umuntu uhulumeni abantu mawuzofika akhelwe umuntu indlu jikijiki useyidayisile jikijiki useyishaya unkosikazi seshaya indoda kuyona lento akufanele kube khona umsindo bathe banengane eziwu4 Nkosi yami ule ziphulaba manje ngithe nje bengabe saqhubeka abami ngoba engakaveli nje lamandla bezokwakha ngawo lendlu uhulumeni usembambela ke uzozovela uzoza uzovela siyabonga kakhulu mawuna kuthiwa kamanukuza thina emabhukwini ethu kuthiwa kamanukuza okungukuthi umshana wenduna ohlonziwe lo angithi wena manukuza umshana wenduna ohlonziwe kushuthi kuze nawe bhuti kuhlaleke kahle ke nawe nomshana sondela uvele kulunge kahle yabo nawe uyayizwa into engisho ngifise futhi ukuthi ngicizele emazwini kababa umsweli athe sesingayisebenzisa nalento zabelungu lezi ekhona ukuthi naku ngibone into ethile ukwazi ukuyibika kodwa futhi ngiphinde futhi nginixwayise ukuthi kwesinye isikhathi angazi uma suke sesinalento ekuthiwa i-excitement yini noma ukudakwa i-atmosphere uthola ukuthi omunye abese khona nje umuzi ngizonixoxele ngiyaxolisa ukuthi ngilule kodwa le media wathi nje ubona umuzi la abantu behlala khona phandle ingane edayisa imshanelo eRichards Bay zibuye zize niyayizwa le ngiyayazi yes anginisamarize yona wagijima umhlonishwa uSibiye wayekhona ngaleso sikhathi nami wathi bayengifonela kuyisonto ngathi MEC angizukwazi ukufika lapho kodwa uma ngabe leyo ndawo nithi ikwamakhasa kuleya area kaMakhasa kuleyo ndawo sesakhele almost wonke umuzi i-likelihood sekutheni ikhona indlu kulowo muzi guess what sazu2 hawo yiko ngithi anginikhulule nje ukuthi okunye okubonayo sibuye sik-abuse singayi-abuse ngempela mangifika la ekhaya nami ngingabona ngathi nomsweli mayesho ukuthi hey kula ekhaya uyabona ukuthi sisize umuntu odinga ukusiza abanye-ke bese bayadlala leyo ngane nje lezo zakhanda umshanelo yes eRichards Bay garage wayenayo indlu wayishiya wayenkunduzi khona indawo kuthiwa kusenkunduzi elokhu nje ngiyabona wayishiya abasala abantu bakhipha amawindo nduna bakhipha amawindo waphinde wabuye mayesebuya ubuyela kuyindlu khona
unina wengane unele entsha ke manje le eThaibe nje naye unayo kodwa umuntu owumuntu womphakathi uvele wathi bahleli phansi asiqaphele nje lo ngoba nathi thina ke kwencaba thina sibuye sifele nayo inhliziyo sesikhathi ubona ama officials engasa respond ngendlela ecorrect ngoba siya abuse i-abuse yes ngitshima usuka emnambithi semnambithi uya kamakhasi ngesonto uyafikela phansi indlu 2 3 2 1 sayivula bese kuthi ke ngokhiyeke omkhulu lo sowuzovula kudadewethu angene phakathi endlini yakhe esobe sesichaza phakathi kukhonani faka phela ukhiye wakho omkhulu ngakya ngasa AK ngakya ulisake AK asingeneni ke phakathi sithi ukubona nje kancane bachazele into eyibonile Kusiyana. Siyabonga kakhulu siyabonga noma ngichazile okungikhohle okusho nosilile uphole mangabe kushisa kufudumala ngabe amakamelo kamabili la kubese ethi umhlonishwa ke waphathisa ubaba uNongalo wathi baphathele lembhede ukuze bangaqali phansi nayo imbhede hayi nokuya msona mningi ngikhandela mningi wathi qala imbhede ukuthi namhlanje kulalo embhedeni hey bazo wayesethi ke ucontractor wethu asibonge kuyena ucontractor nangisonkontra nangu ufaka inyengelezi usocontractor wethu baba ngicela ukusho ukuthi isojana leli uthe naye njengomuntu osebenzayo endaweni athenge nali isojana hey bazo njengomuntu usonkontraka lo yes engineering okay siyabonga lejaha leli umsebenzi walo siyabonga kakhulu siyabonga sanibona hawu sekubonga wena futhi la usazi sonke lapho lokhuzi ngathi ungamazi umkho wakho angibonge kakhulu umpho kaMlambo lokho kwenzekela kwaMlambo bengingakulindele kulonyaka bengingazi ukuthi into engenzeka nini empilweni yami nje kuyaqala lokho futhi ngiyazibona ngikhulile ngiyazitshela ukuthi ngisho ukuthi mhlawumbe nami ukukhuleka kwami kuNkulunkulu kuyangivezela ukuthi uma ukhuleka imphumelo ibuye ingakho ngibona kunje ngithi nje angibonge kakhulu noma ngingenakho kunye nokunye kodwa lokhu sekukhulu kimi ngoba bengeke ngibe nawo amandla okwenza lokho ngaphansi kwenduna uJobe cha ngibonga kakhulu nje ukuthi nami ngihloniphe umuntu kunje ngasisi isiqhangqango umuntu nje ophilayo anginukeli kabi la endaweni umuntu nje ohloniphayo cha ukuphuza ngiyaphuza kodwa hayi ukuphuzela ukuthi xabane nomuntu phuzela nje ukuthi ngiyilalele vuka kuseni ngiyoziphantela lokho engiphanta khona okwenza ukuthi la ekhaya sizama ukuphila kunjani ngalawo mazwi ngithi ngiyabonga kakhulu noma ngathi ufuna ukuphawula na ukubeka ngesinye ngiyambona ukuthi naye ikhona ngiyabikelela bazalwane amen bazalwane ke siyabonga kakhulu kulomuzi amen nisenzele into enhle kade singayilindelanga cha ke bazalwane khona bekunzima ngoba ngidonsa kanzima ubhuti lengihlala kana ID kuzama mina nje yonke into ngale mali lezingane zo3 sithi ke sidlulisa nje induduzo siyabonga